Dakle, uvaženi predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za novinare koju smo organizovali povodom ozvaničenja saradnje između Fudbalskog kluba Vojvodina i firme Catapult Sports iz Australije, svetskog lidera u proizvodnji patenata i opreme za merenje svih sposobnosti igrača i analize kvaliteta treninga u celini. Sa nama su danas predsednik Fudbalskog kluba Vojvodina, gospodin Vojislav Gajić, naš kondicijni trener, gospodin Aleksandar Janković, selektor U19 reprezentacije Srbije, gospodin Milan Kosanović i naš gost, gospodin Tom Moffat, koji je menadžer poslovnog razvoja kompanije Catapult Sports i regionalni menadžer ove kompanije za istočnu i severnu Evropu. Najprije ću dati reč gospodinu Gajiću da kaže koliko je ova saradnja značajna za Fudbalski klub Vojvodina. Izvolite. Zahvaljujem. Veoma mi je drago da je došao i ovaj dan, a u duhu rada nove uprave, da podižemo nivo Vojvodine u ovom segmentu, što je i za evropske razmere novo i veoma bitno. O čemu će vas u daljem obraćanju upoznati naš gost i predstavnik firme koja i od koje ovu opremu uzimamo, kao i naši stručnjaci Sale Janković i Milan Kosanović. Pre svega želim da pozdravim novinare koji su se odazvali ovakvom broju i to je jako bitno da bi i u ovom segmentu javnost bila upoznata za ovo napređenje rada Fudbalskog kluba Vojvodina. Znači, veoma je drago da danas sklapamo saradnju sa globalnim liderom u industriji sportske tehnologije, kompanijom Catapult. Sedište u Melbourneu, Austrija. I na taj način kako Vojvodina pokazuje i dokazuje da je lider na tehnološkom razvoju trenažnog procesa u Srbiji i uz klub korisnika Catapult. Senzor tehnologije i uz rame sa najvećim svetskim timovima kao što su Borussia, Dortmund, Real Madrid, PSV, City, Ajax, brazilska reprezentacija. Mi smo prepoznali mnogobrojne benefite sa korišćenjem ovakve napredne tehnologije. Ne bih dalje hteo da ja govorim, to će da kaže struka i naš uvaženi gost i čovjek koji zastupa ovu tehnologiju. I za te informacije prvo bih dao reč gospodinu. Izvolite. Yes, I can just say a few words about Midas and this cooperation. Sure. Thanks for the introduction and thank you for inviting me here today. It's a pleasure to be here in Novi Sad. We're delighted to form a partnership with Vojvodina as the first club in Serbia. Zadovoljstvo mi je što sam danas ovdje u Novom Sadu i što je naša kompanija ozvaničila saradnju sa Fudbalskim klubom Vojvodina. So, Catapult is we're the world leader in wearable technology, and the technology is used to enhance physical preparation for training and in matches. It's designed to reduce injury risk. It's to guide youth development. Catapult Sports je kompanija koja se bavi proizvodnjom opreme koje igrači nose i tokom tog njihovog treninga mere se njihove ne samo motoričke, već i fizičke i funkcionalne i sve druge sposobnosti i izuzetno je bitna za razvoj također i mladih igrača. How the device works, it's a wearable tracking technology which sits in one of these vests, as you can see with the Brazilian Football Federation. And the device uses satellite technology to derive position of an athlete. So, dakle, ovo je uređaj koji se stavlja ovdje, ovako, i ovo je, dakle, marker koji igrači nose tokom treninga i pomoću satelita se tačno određuje, znači, njihovo kretanje i koliko pređu tokom treninga. So this information is going to collect information on distance covered at high speed, efforts at high speed, intensity, acceleration, deceleration, change of direction, all with the goal of making athlete preparation better and understanding how much they're doing in training, comparing that to matches. Dakle, taj uređaj meri
koliku distancu igrači pređu tokom treninga, koliku distancu pređu u punoj brzini, promene kretanja, njihove, dakle, funkcionalni rad tokom trčanja i sve to je sa ciljem da se unapredi trening, odnosno da se omogući da sportisti budu što spremniji za napore koje iziskuju. This device is so popular now in modern day sport, not just in football, but a variety of sports across all of Europe and globally. Ovo je naprava koja je popularna veoma danas u svetu sporta, ne samo u fudbalu, već i u mnogim drugim sportovima u Evropi, a i globalno u celom svetu. And it's been proven to especially reduce the injury process with and reduce injury risk rates in, for example, Leicester City have publicised their reduced their successful season last year due to reduced injury rates. They've been able to keep their best players fit for the longest amount of time, which has been one of the reasons why they were very successful last season. Dakle, pomoću ovog uređaja, odnosno zahvaljujući rezultatima koji se dobiju pomoću ovog uređaja, stručnjaci mogu da smanje rizik od povreda igrača. I primjer radi Leicester City, koji je prošle sezone svoju titulu šampiona u Engleskoj, je nedavno objavio da je tokom sezone imao jako mali broj povreda svojih ključnih igrača, što je bio jedan razlog zašto su bili tako uspešni. The product now is so integral to the normal daily training processes amongst a lot of European football teams, and it's been shown everywhere that there are several benefits, including physical preparation, injury risk, especially youth development, so monitoring your younger players back to see where they are and compare it to your senior level. Can you bridge the gap between the two? Dakle, kontrolišu se motoričke sposobnosti i funkcionalne sposobnosti, a posebno je značajno za rad sa igračima u mlađim kategorijama, kako bi se merilo koliko su oni kompetentni da se takmiče sa igračima koji nastupaju u seniorskoj konkurenciji ili da se izmeri koliko im nedostaje da budu na tom nivou kao senior. And ultimately it's here to support the fitness staff, medical staff and coaches to improve their performance and essentially win games. Također ovo je veoma značajno za ljude koji rade u medicinskom osoblju klubova, u ljudima koji su zaduženi za fizičku pripremu igrača, kako bi oni svoj posao mogli da urade što bolje i tako pomogli ekipi. Okay, I think that's it. I'm interested to know if there's any questions, anything more, any questions about how the technology is used, anything about how it's used in football clubs across Europe. I'm happy to answer. Dakle, ima neki pitanja još kako se koristi ova tehnologija i kako je primenjena u fudbalskim klubovima širom Evrope. Naš gost će veoma rado odgovoriti. Pošto nema pitanja, naši novinari su jako obučeni i upoznati, a onda vjerojatno su se i pripremili za ovo. Ja bih dao reč našim stručnjacima i to mislim da je jako bitno da čujemo od naše struke šta kaže na ovu temu. Izvolite. Zar Janković, kondicioni trener. Hvala lepo, svima vam poželao dobrodošlicu. Zahvalio bi se Tomu na ova 2 dana na utrošenoj energiji. Thank you, Tom, for last 2 days. Ja mogu samo da kažem da sam prezadovoljan sa ovim potezom kluba, da je rukovodstvo učinilo značajan iskorak u pomoći stručnom delu fudbalskog kluba Vojvodine kako bi unapredili trenažnu tehnologiju kako prvog tima, tako i naše škole fudbala i svih naših mlađih kategorija. Mislim da je Vojvodina uvek težila tome da trenira i pruži igračima prvog tima i mlađih kategorija najbolje moguće uslove. Mislim da je sadašnje rukovodstvo zaista prepoznalo jedan trenutak. Mi smo upoznati sa ovim sistemom poslednjih godinu i 2 dana na seminarima i takmičeći se sa timovima koji ovaj sistem već koriste duže vreme. Treba reći da smo mi prvi u Srbiji koji koristimo usluge Katapulta. Takođe treba reći da smo mi od danas imamo još jednog partnera u stručnoj podršci kompletnog kluba, kako prvog tima, tako i mlađih kategorija, a to je kompletan staf Katapulta, u stvari njihov stručni tim koji je nama dostupan 24 sata dnevno
na vezi preko videa, Skype-a i svih mogućih tehnologija koje možemo da koristimo, što je sigurno značajno u unapređenju rada. Neke stvari koje smo sada mogli čuti od Toma su, koje ste već čuli, ja ću možda se ponoviti, a možda ću reći nešto novo, da mi dobijamo sada egzaktne podatke o intenzitetima i obimima kako u trenažnom procesu, tako i na utakmicama. Katapult ima ekskluzivno pravo da svoju tehnologiju nosi na zvaničnim utakmicama, dakle, Fudbalski klub Vojvodina od sada može na svim utakmicama, što prvenstvenim, što prijateljskim, što pripremnim, nosi ovaj sistem. Imamo kompletan uvid u sve sposobnosti i aktivnosti naših igrača koja se dešavaju za vreme treninga i za vreme utakmica. Sigurno da je jedan od važnih i značajnih podataka i to da je težnja danas u savremenom fudbalu da je rizik od povreda danas veoma veliki, zato što se intenziteti igre povećavaju i da je Katapult jedan od sistema koji smanjuje rizik od povrede, gde smo mogli čuti u poslednja 2 dana i u procentima i u raznim naučnim analizama Katapult sistema koliko smanjuje procenat od povreda. I sledeća stvar koja značajno doprinosi ovaj sistem, to je čak i u otkrivanju talenata u mlađim kategorijama, gde mi na neki način, što je svakodnevni zadatak svih nas trenera u klubu, prepoznavanje nekih sposobnosti kod igrača koje ne mogu nekada da se vide golim okom i nekom subjektivnom procenom na terenu, komparacijom, poređenjem rezultata i sposobnosti u razvojnim programima, u razvojnim uzrastima naše škole i naše dece u klubu. Katapult sistem nam dozvoljava da mi sada poredimo decu našeg kluba sa klubovima koji koriste ovaj sistem, kao što su nabrojani sistem koji koriste Borussia Dortmund, Real Madrid, Leicester, i da ne nabrajam, preko 300 i nešto klubova sada u Evropi koristi Katapult sistem. Sledeća stvar koja je veoma značajna, koja koristi fudbalskim trenerima, o kojima će više nešto reći gospodin Kosanović, jeste da itekako ima značaje i u analizi tehničkoj, taktičkoj, gde meri neke razdaljine između igrača, distance, pozicije igrača na terenu, pozicije, međusobni odnosi između naših igrača i tako dalje. Tako da, sva pitanja sa zadovoljstvom, ako ih ima, možemo kasnije ili odmah sada da postavite, da vam se nešto bliže kaže, ali ovaj sistem od sposobnosti koje meri, to su razdaljine, distance koje igrači pređu, brzine trčanja, koliko igrač ponovi neke aktivnosti u brzim, srednjim i već svim tim zonama koje se odrede, koliko puta igrač krene i koliko puta stane, koliko puta promeni pravac i smer kretanja na levu, na desnu stranu, koliko puta skoči i koliko skoči. To vam je onako slikovito objašnjeno šta sve on može da meri. Za golmane, recimo, mi smo uzeli i 3 sistema za praćenje golmana, meri koliko puta napravi paradu ili baci se u jednu ili drugu stranu, onda za koje vreme se vrati i ustane, brzina reakcije, visina skoka, odraz od podloge, tako da i tu možemo da svakako pravimo poređenja od mlađih kategorija do prvog tima i to su ogromne beneficije koje nam pruža ovaj sistem i ja bih još jednom samo izrazio veliko zadovoljstvo što sam deo Fudbalskog kluba Vojvodine u trenutku kada ovaj sistem počinje da se koristi u Vojvodini. Još jednom bih se zahvalio rukovodstvu kluba koji je razumeo naše želje i još jednom pokazao da poštuje struku i ono šta struci treba kako bi se Fudbalski klub Vojvodina i dalje razvijao i bio na što višem nivou. Eto, toliko od mene ovako u najkraće. Ja se zahvaljujem na ovoj iscrpnoj analizi našeg konzultera Saleta Jankovića, koji inače prati te svetske trendove, ide na razne seminare i to ćemo mi i dalje da unapređujemo. Još jednom, Sale, hvala. Hvala vam. A sad želim da kažem, Milan Kosanović.
Pa ja ću posle ovih svih iscrpnih reči probat ću nekim jednostavno prostim rečnikom onako za ljude da razumeju otprilike napravimo ekvivalent neke stvari. Kada su napravljeni kada je napravljen ovaj centar tereni, to je bila revolucija u srpskom fudbalu, uopšte tada i u slovenskom. Mislim da je ovo uvođenje katapulta jedan, ako ne, bar u toj meri sigurno veliki, jedan iskorak za klub. Sami klubovi koji su napomenuti, koji koriste ovo, prave razliku u tim stvarima stručnim. Kao čovjek struke, mislim da je ovo potez koji će podići klub 30-40%, što su rukovodeći ljudi kluba sa zadovoljstvom prihvatili i mislim da je privilegija danas biti trener Vojvodine. Pored ovih svih lepih uslova, sad imate još jedan vrlo bitan segment gde će treneri moći da se edukuju, da budu kvalitetniji i jedan sistem koji omogućuje da smanjite vaše greške, da smanjite greške u radu i da bude igrači što kvalitetniji rad, što kvalitetniji treneri. Mislim da je vrlo bitna stvar da probat ću nekim malo onako nestručnim rečima da objasnim. Danas vi kad gledate utakmice Vrhunske lige šampiona i to stalno dobijate informacije oko broja pretrčanih kilometara i otprilike su one u nekih 10% se razlikuju u pretrčanim kilometrima koji i pretrče naši u Superligi, međutim razlika je u brzini trčanja. Sada ćete moći da prilagodite trening jer ćete imati egzaktne podatke kako u taktičkom smislu, tako i u drugim tehničkim elementima gde ćete moći da utvrdite šta je to što razlikuje vrhunski nivo, na kom nivou vi treba da radite, na kom nivou treba podignete treninge, jednostavno to će biti revolucija za srpski fudbal, za svakog trenera je ovo velika stvar. Mislim da je ovo jedan od ključnih stvari novog rukovodstva, podizanje struke, podizanje ljudi, stručnog kadra u klubu, što će imati koristi kako klub Vojvodina, tako i ceo srpski fudbal. Još jedna stvar, meni je drago da postoje ljudi koji hoće da ulažu u struku, jer je samo struka jedan deo, naravno naljutit će se drugi, ali mislim da je struka jedan od ključnih stvari u šta treba se ulaže u Srbiji. Hvala gospodinu Milanu Kasanoviću. Da li ima pitanja za našeg predsjednika ili nekog od naših trenera? Pošto koliko vidim nema pitanja, znači da nam je svima sve jasno, to je jako dobro, ali ja moram još jednu stvar da kažem na završetku ove prezentacije i ujedno i ove konferencije za medije i za naše drage novinare, a to je da bi ovaj sistem katapult koji je sad već ovde i kako je došao ovde, pored struke ljudi koji su zaduženi za taj deo, moram da vam kažem da u ovom teškom vremenu i da se zahvalim našem sponzoru, generalnom energotehnici Žurbačkoj, često gospodinom Zbiljićem, koji su tu takođe prepoznali, jer su ušli u 50% finansiranja ovoga u odnosu na klub. Tako da je to olakšalo da dođe do ovoga što se danas dešava. Još jednom hvala vam svima i nadamo se da, pažljivo sam slušao naše stručnjake, koji su rekli da, i to je činjenica da to gledamo u Evropi, 30-40% je razlika. Pa ako ne ove godine, dok se sve to uhoda i dok to naravno igrači i svi drugi koji su ovde u struci shvate i nauči i primenjuju, ali da to rezultira sledeće godine. Pa onda naravno Vojvodina ne bi trebalo problem, odnosno daleko lakše bio i bilo i lakše će biti da ostvaruje te vrhunske rezultate i na kraju taj željeni rezultat evropskih takmičenja. U to ime želim sve da vas pozdravim i da zapamtim ovaj dan veliki iskorak i svi zajedno, znači rukovodstvo kluba nastojaće i dalje u saradnji sa strukom da napređuje gde god je to moguće, jer što bi rekli stručnjaci ovi mladi Kosanić i Janković, struka na broj 1, a sve ostalo je rame uz rame ili mora da prati to. Hvala vam još jednom. Hvala još jednom što ste pristali. Potpisivanje ugovora. Sad će ste potpisivanje ugovora. Dođe onaj majstor, bilježi, zastavicu, slikajte se.
offside. Ne može da igne 5 puta. Kad je važno digra. Evo, pošto je voda. Kad je važno on digra. Za mene? Ne, od vas. Ne vas čekam za snim. Da sam pitanje od vas očekivao. Od mene, no kaj? Da. Ja sam sve manje. Sad mogu. Thank you very much.